ariko ningewe bose n'urukurya n'urukunana n'abandi bari kwirya.
kudukurikirana ndetse no kugenda hirya no hino ku Ivuko. Uyu munsi rero none twe twabahitiyemo ko twabereka ibijyanye n'uburyo kera uko batekaga mu buryo butandukanye. Hano murabona ibiri ku nkoko, ni hariya barira bayirira n'ibishyimbo, nuko babiteka nuko bategura ubundi ukwira indyo nziza yuzuye ya kinyarwanda. Nakoze kubana natwe abakunzi n'abakurikirana Ivuko RYACU TV, nkuko mubibonanye ni kuri byinshi tugenda tubagezaho, yaba ari ibijyanye amakuru, ibijyanye n'inkuru zitandukanye, ibijyanye n'ibidasanzwe bibera hirya no ku Ivuko, by'umwihariko nk'umuco, nka televiziyo ikunda gukurikirana ibijyanye n'umuco. Niyo mpamvu twabahitiyemo uyu munsi wa none kubereka ku bijyanye n'indyo nyarwanda n'uburyo bayitegura. Mwakoze rero kubatazi kari akantu kari hasi bari kuriraho bakita gute inkoko. Mwakoze niba utarakanda subscribe wakanda subscribe, ugakanda notification cyangwa bell notification kugira ngo kuri ako kazogira kugira ngo uzubona buri video yose iciye hano ku Ivuko RYACU TV. Niho izingiro rya byose by'ubumenyi rusange ndetse n'ubwa kera n'ibugezweho na byinshi bidasanzwe, kugira ngo tujye tubana muri video z'ubutaha. So ubwo gusa tuzateganya no kubategurira urugendo ku bijyanye n'ibyo kunywa bidasanzwe, cyangwa se abakera bakundaga gukora n'uburyo babukora, ndetse n'izindi ndyo zitandukanye mugenda mwibaza uko bazitegura cyangwa nuko zari zimeze. Nazo ubwo tuzatugira amahirwe tukagira ku bantu bazi kuzitegura mu buryo bwa kinyarwanda, tuziberekana uburyo wakikorera maze ukarya indyo itateganya kugutera ibibazo ahubwo ari umubiri wawe. Nakoze kubana natwe, tuzahura mu video. Ciao ciao.